19-21 dekabr tarixləri aralığında Azərbaycan İnnovasiya Ekosisteminin ürəyi yenə də Azərbaycan İnnovasiya Mərkəzində döyündü. Bu tarixlərdə İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin dəstəyi Tenity şirkətinin təşkilatçılığı ilə İDDA Hackathon 2 layihəsi həyata keçirildi. Hackathon çərçivəsində 50-dən çox komanda 2 gün ərzində öz məhsullarını hazırladı və təqdim etdi. Bu məhsullar arasından 3 komanda ilk 3 yeri tutaraq $4500 məbləğində ümumi mükafat fondunu qazandılar. Bu komandalar növbəti ilin ilk yarısında inkubasiya proqramına qoşularaq öz məhsullarını inkişaf etdirəcək və Azərbaycan fintech ekosisteminə yeni layihələri bəxş edəcəklər. Azerbaycan Innovation and Digital Development Agency ve Tenity'nin ortak hayata geçirdiği İDDA Hackathon 1 ve 2 bugün itibariyle tamamlandı. Toplamda 350'den fazla ekip başvurusu arasından 100'den fazla ekip hackathonlara davet edildi. Hackathonlar süreci boyunca 350 saatten fazla mentorluk görüşmesi gerçekleştirildi ve 50'den fazla mentor katılımcıların fikirlerini gerçekleştirmelerine destek oldular. İki hackathonda da sahnede 40 ekip yer aldı. Ayrı ayrı 8 jüri üyesi katılımcıların fikirlerini değerlendirerek hayata geçirmelerine destekte bulundular. Bundan sonraki süreçte de kazanan ekipler İDDA İnkübasyon Programı'na devam edecekler ve Tenity olarak onları global yolculuklarına desteklemeye devam edeceğiz. Hello, my name is Melissa from the DeepSense team, and we participated in the IDDA Hackathon 2 that was organized by Innovation and Digital Development Agency and Trinity, and we're very happy to be a part of this. And our project DeepSense is a POS terminal, a smart POS terminal that does Face ID and fingerprint verification before a transaction happens to prevent card theft and to help companies and merchants to finance their growth trajectories as well. Again, we're very happy that we got the chance to participate and achieve this success, and thank you for everything. Mən İnşurtech komandasından Türkan İsayeva. Biz bugün İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi və Tenity'nin birgə tərəfdaşlığı olan İDDA 2 Hackathon'da iştirak etdik və ikinci yerin qalibi olduq. Bizim proyekt əsasən inşurans şirkətləri üçün bir platforma təklif edir, hansı ki proseslər avtomatlaşdırıb, rəqəmsallaşdırılır və daha da sürətlənir. Hackathonun bütün iştirakçılarına, tərəfdaşlara, mentorlara və bizi ikinci yerə layiq görən münsiflərə öz təşəkkürümüzü bildirirəm və bütün komandamı təbrik edirəm. My name is Hussein and I'm a member of StarLabs 2. For the last 3 days, we've been working together with Innovation and Digital Development Agency and Tennessee in the hackathon that they organized called IDDA Hackathon 2. And our team has been working on how to improve and even revolutionize the credit system for the Azerbaijan Republic. And we're very lucky to have won the competition. And for the next 6 months, we're going to be participating period. We'll be hoping to develop this idea. We'd like to thank very much all the organizers and wish everyone the best. Thank you.